Nagpila man ni mo hang kalamay. Tulo 200 na, sir. Pila man usa? 70. 20. Duha lang ka buok. Duhan man So June 22 ni? karon pag na, sir. Baka nilang gagmay. Mani, mani. Pilit na, sir. Dili, dili. Ha? So may nga na rin kalamay na to. Half na kalamay, ni Tia. Tia? 100. 40. Ilan na? Kaya isa ko na. 200. 100 na? Opo, na tara. May kalamay dito sa Tagbilaran, no? Ay, maganda. Hi, sir. Hi, Tumablog. Dito. Thank you. Sige, tanaw lang mo sa akong channel, Laag Tabay. Lahat ka ba? Okay. Sige, sige. Sige.